Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Elena, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo iti bisyo mi iti asawak, nabaybayan mi ti kakaisuna nga anak mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Elena, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Elena, sa dino manen ti papanam. Mapanak makilaba iti ayandaman ng Teresita, nanang. Kat inton malpas ka ama kalaba, sa dino ti papanam. Apay ka di ayan, nanang. Mapan ka manen aginom. Ay kat depende no adda kadwak nga aginom. Apay, di kay mabain nga agasawa. Pagbainan mi kumangay, nanang. Ti pa nagbarbartak yu Da kayo ti pagsasaritaan da dito'y baryo tayo. Nagpadaan yu kano nga artag. Dayta ka di manen ti bagayo. Ay nananang awan bibiyang dagita atap tao. Tadyak met daw-dawaten kadakwa dati barbartek ko. Ay dayta nga mintirason mo kait. Panunutem man no adda na saya at amaga na biyo iti dayta panagin inumyo. Nanang, saan adakes aragrag saken ti bagi kalpasan ti trabaho? Apay, arakla ang ayat ti makaparagsak kada kayaw. Katuan mat nanang, iso laeng ti makaparagsak kanyak. Isong isardeng yun ti mangiparparit iti panaginom mi. Kwartam kita, bakit? Apay aya. Makain inumak nga rod. Awan pa'y kwartak. Ta saan pa'y mat amabalin nga apitan dagiti mula ka natang. Adamot tangdan ko anaglaba. Mapantakit di aginom. Sige, mapanta iti ayan da Mari Loreta. Ijay tayon balay da nga aginom. Ay muna, may mayat ijay paginuman. Tada video kita. Nagganas ti aginom, nagkakanta tayo. Una, mala, mapanta nga roda. Kunaklaki din awan maoray ko akadwak nga aginom ita. Nukas na, agur-uray ka iti kaduam nga aginom. Wen amare. Jakmat makainom no sisyak laeng. Saan nga enjoy tagmaymay sa nga umininom? At dabalon mi nga arak. Adda mo tay linutok dita akarnit pato. Deja yun ti pulutan tayo. Ayos nga rod, mare. Anya pala nga rod ti aramiden tayo ngay. Rugyan tayo na. Ay katun Ken, iruar mo ti video, Kim. Tagkakanta tayo. Automatic na ita, pare. Simba mo tati magnabakat. Hindi ka wala nagpadagsin kanya. Tama nga numatumbata. Gasla nga ro tagsalapid dagiti sa kagamang nalakay. Anya nga tanoag ginanatapay. Ay, saan bakit? Ay, tuloy tati magna. Asidig tali ka bala. Nagsardeng ta. Ang mga makaturog kamanan dito, dalan. Gasla nga ro jak kabalanan ti magna. Sinabramat nga minti naginom. Nadadupay tinainom mo. Sa nabali at akabalak mat. Agatuloy siya kamat. Kabalak pa'y mat. Una, imsan ka na makapagna. Naminato ko man ni Mari Loreta. Nagdumugan iti lamisan itay panawan ta. Sa bagay magtibia, bakit? Napigpigsa ka nga uminom ng Mari Loreta. Ay na, tatang, nanang, nabartak kayo manan. Ay nanak ko. San ka di kailangan na iruam kada kami? Di kay mga gininom. Sana makaumadagin naman ako. Nagmayat to pa'y. Budno timba ka ni nanang mo, anak. Naragsak kami kininanang mo. Nung makainom kami. Anya nga ruti si daan tayo ngay. Mabisina kon. Inna po lang tinlutok. Awan mat may luto ang may sida.
Ado dinagas mi kininanang mga sardinas. Ano sa mo na day tatisida manak? Da kayo ngay. Saan kayon amangan? Sana na nako. Makaturuturo ako. Kansan kami na makapangan. Apay, nangan kayon? Nagpulutan kami lang. Ijim papulutan ni Mari Loretta. Alang arod, sumrek kayo ni ti kwartuyo. Tamaturog kayon. Imbis kumaasi ka ti mangisuro iti asawa. Saan mat? Tanagpadaan yu mat nga artag. Bigbigat nga umay kayo agsersermon tatang. Nakita kayo idi kalman. Sumipngeten idi agawit kayo kanijigaw. Kat agpada kayo pa'y anabartag. Agsinsin na labay kayo amagmagna. Ay na, nagalas akitaan. Anya ngay kumati na alas ijay tatang. Kat awan mo't madingar aramiden mi iti dalan. Agasawa kami mo't. Iso nga uray agsin na labay kami ah. Wuna, ngam anya ngay ti kunaan dagiti makakita kada kayaw. Anya kumanga iti bagada. Na, ay siyak ti mababain iti araramiden yaw. Madumot ti padaming agin inom dita. Saan mo't laang ada kami? Nuapay anagbalin kayo matan nga artag. Kat saan kayo mat asigod nga umininom iti arak? Kat siyempre, adda nagawis kada kami. Kat pinadas mi mo't tinaginom. Mayat mo't gayam tatang. Mayat ti makiin nistorya no madama ti inom. Maikat ti bannog. Malipatan ti problema. No kayat nyo, padasan nyo matang tapno amuyo ti riknana. Ay, di nakman iramraman di takalukwam, Elena. Limpyo pa'y lang ti panunot ko. No kasta nga rod, saan da kami apakibyangan kini Diego, tatang. Tanaragsak kami iti dayto nga aramiden mi. May mayaten nga aginom kami, ngamtay agap-apa kami, kan agbinbinog kaw kami dita. Nanang, pirmaan nyo man ti card ko. Yag mo ditoy, kan ikanak iti ballpen. Atoy, nanang. Apay ngay akastoy mo't ang tigradom. Puro bimabamot nun. Saan mo't akastoy tigradom idi first grading kan second grading? Marigat anak mat ngamin kadagiti ad-adalan mi, nanang. Ay na anak ko, agripaso ka na imbag amangan mo't numabagsakan. Sige, nanang. Tai karigatak apangatuan dagiti grado. Ay rumbang laang nga anak ko. Sayang ti kwarta apagad-adal mo, no di mo mo't sayaaten ti agadal. Sayang. Aggurigor ka mat gayam, Mare. Adda ko mapangawisakan ka. Sa dino kumaaya ti papanan tamare. Sa dino pa'y kumangay. Mapanta makitagay Adda libre atagay. Ay, sayang ang arod. Salit kit di dayto asakit. Inrana na nga adda pakitagayan sa kagsakit. Ay kat anusam nga rod ati agpaimbag, Mare. Da kami laang timapan. Sino ti kadwam ngay? Ay kat dagiti kainuman tayo matlaang ang mga no kayat nila kayo mo ti sumurot. Ay wala niya. Urayak laang asumangpat. Taibaon ko ijay balayo. Urayan nyo laangan. Ngam kayat na nga tati umay. Ang mga nur-urayan may. Ngam saan mat gayam nga umay. Kayat na dayjay Mare. Talibre nga inom ko naman. Iso nga urayan nyo. Sige nga rod. Inakon. Kat agawaam ti agpaimbag. Imbag mo ta si mangpot kan lakay. Apay aya, bakit? Kumustan ti Riknam? Madipay. Ayun gayam, imay itay ni Mari Loretta. Anya timbaga na. Agaw awis. Adda ka no pakitagayan da. Si kalaangan ti sumuro tagsakitak mo. Ayos ang arod, bakit? Addaman pakiinumanin. Kasano ngay, kahit saan kami ta makasurot. Si kalatan ati mapanlakay. Sayang mo't no di ka mapan. Libre at agay daytan ko naman. Mabit lang nga, bakit? Tayo nakapagdigos. Darasam tama nga no panawan da ka. Wun, mabitak lang. Nanang, sa dino man ang tinapanan ni tatang? Ay kat na pan nakitagay anak ko.
Anya? Agsakit kayo lang arudan. Ngam pinanawan na kayo pailangang. Pinalubusak, anak. Tasayang mat. Libre at agay dayjay. Saan mat nga gastos? Awan kayo lang arudan akadwana. Napanpailaang nakitagay. Ay na anak ko, ayos laang kanyak. Tanukas pangarigan isuntumot ti adda iti sitwasyon ko. Di palubusan nakmat. Apay ngay, nanang. Tengan tirabi. Ngam awan pailaang ni tatang. Ay, madanagan akmat nga rudan ako. Amangan no addandakas anapasamakan ko ana. Anya ngay ti aramidan tayo. Kaduan na kanak. Mapantay ti balay da Loreta. Kitaan tano nakasangputdan. Damagan ta ni tatang mo. Angam nabara kayo pailaang. Ay na, agdalong dungak. Basta, kaduan nak. Sige nga rod, nanang. Da kayo ti makaam mo. Apa yan, Mare Elena? Tengat rabi ngam imay kayo pailaang. Sapay agurigur ka pailaang. Nakasangpot kayo magayaman, Mare. Ngamawan pa'y mat ni Diego. Anya? Kadno alas 9, di agawid kamin. At dapay nga ta sa bali anak kitagayan na. Kadno na barbartekan. Alangan mo't anapan pailaang nakitagay. Kunana mo't nga agawid doon. Amangan mo't no dandakas anapasamak iti asawak, Mare. Tinasayaat, agawid kan, ta amangan no kumaro ti gurigur mo. Mapan ko ibaga ka ni Kapitan, ta sapulan mi nilakay mo. Amangan no na iturog na laang di tadalan. Uno, amangan no natnag iti bakras. Ay, alaman nga rod, Mare. Tani sa anak pa'y anaimbagan. Amangan no mabagnatak. Kani agyaman anak nga rod, Mare. Awan problema, Mare. Alan-ananang, da kayo pa'y laang timapan mang bantay kini Diego iti ospital. Tagurigurak pa'y laang. Ay, apay ngamin aya. Anya tinapasamak kun ko ana. Natin nag-ijirang tay. Kat adda ka no bulo na. Dayta kat timaal-alayo iti kinabartak yaw. Amangan no nabartak, iso anat nag. Alan-ananang, sapay aman ko kwartami. Diyak amo no pagutangak ita. Wano da kayo man paikit diti agpangutang. Dayta kat ti ibagbagak. Ay, agnakam kayo mat siguro itan. Awan tinasaya at ang maipaay dayta nga arak. Saan kayo amadanagan, nanang? Agbayad kami mo't laang. Ay, sige, pautangan kayo. Ngam ikariyo pa'y nga agbalbaliw kayon. Isardeng yon ti panagin inomyo iti arak. Nanang. Nanang, mapaayaban na kayo ti maestra. Taapay, kano adapay lang ni tatang mo iti ospital. Diyak masangot ti mapan iti pagadalan nyo. Saan nakapastrakan ti maestra? Aging ti saan na kayo kanwa makasao? Taapay, anya ngamin ti basol mo. Basta mapan kayo latan Kat denggan nyo, noan niya ti ibagana kada kayo. Ay, unay matan ti kasto. Alaman laangan, mapanak nga umuna iti pagadalan nyo. Saak mapan iti ospital. Kaano pa'y anasursurum ti aginom? Isumot lagayam abim mabadag iti gradom. Tanasumok mumutten ti makibarkada kun makiinom. Apay ngay nga agungat kayo. Da kayon tupay tinang ibaga amayat ti uminom iti arak. Wen, ngam para kada kami laang anataengan ti uminom. Saan mo pa'y amabaling ti uminom tagad adal ka pa'y? Uray mat dagiti babarkadak. Agin inom damot. Di ka nagrason. Isardeng mo ti aginom iti arak ko na. Uray da kayo mat. Saan nyo kaya ti sumardang nga ginom? Isardeng min ti aginom anak ko. Tana amiris ko nga awan na saya at nga ipaay ti arak. Iso apang nga asim ha. Saan na kami atultuladan kin ni tatang mo? Madadaan laang tibiyag mo. Ubing ka pa'y. Iso nga agadal ka kumaan na sayaan. Isardeng yon ti aginom, katutukam ti panagadal ni Lable. Bantayam ti anak mau, tapno saan ang maibarkada.
Wen tatang, isumat at talaga ter aramidon mi. Kan uray ni Diego, saan nan akayat taginom, tadandan ni natay gapo itipan nakatinag na. Urayin nyo pa'y lang amin nga dadakas ang mapasamak sa kayo ang nakam. Wen nga ron tatang, dakkel pa iti utang mi. Imbaglakit din taadalat tamot na saya at anagpautang kada kami. Isu nga gagawa kayaw, tapno makabayad kayaw. Wen tatang, mabain kami met asaan nga agbayad kadagiti utang mi Insardeng min ti aginom iti arak iti asawak, Mr. Lonely. Ket nakabayad kami meten kadagiti utang mi. Ket jak met agsardeng amang bagbaga iti anak mi. Iti kasta, saan namanen amasumok ti aginom iti arak. Tuy pagayam mo, Elena. Agyaman pagayam Elena iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, nasaya at meta nakamiris kayon, ket nagbalbaliw kayon. Ala, itultuloy yo, ti panagbalbaliw yo. Tapno, saan atuladen dagiti anak yo, ti panagbisbisyo yo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Elena, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.